Pozdrav ljudi, u današnjem videu pričamo o miningu ili ti kriptovaluti. U posjeti smo kod naših prijatelja Gorana. On je, što bi mi rekli, profesionalni riger ili miner, kako on se sebe zove. Inače im posjeduje dva riga, jedan je malo manji, jedan je veći. I jedan je sebe otplatio za, što on kaže, za oko 5 meseci otplatio sebe. I sad u ovom mesecu će da otplaćuje struju, kako on sam kaže. Da, 1.10 za struju i to je. I ništa je da vidimo na kakvi su rigovi, pa se vraćamo ponovo da ispričamo. Ok, mining rig sa 3 grafičke kartice, trenutno jedna isključena da se pokaže koja kartica, u pitanju su MSI Armor 266 GB. Rig sa napajanjem od 735 W, bit će dodato na ovaj rig još jedno napajanje od 700 W, bit će priključene još dve kartice. Rig je podešen za kopanje Zcash-a. Kartice su, ajde da kažem, odlično, slabo se i čuju. Temperatura trenutno je 57 stepeni. Pošto je napolju malo toplije danas, kada temperatura malo padne, na 55 stepeni se gase ventilatori. To. Evo ovako, što se tiče brzine, trenutno kako je klokovana, brzine se kreću oko 323 stola po sekundi, izvinjavam se ako se malo loše vidi. Inače mogu da idu do 330 ako se baš klokuju recimo na plus 100, recimo 107. I da se još malo digne memorija, recimo neki 748. Malo će da podignu potrošnju, ali vidjet ćemo kad malo brza. Kad se zagreju, brzine idu do 330 stola po sekundi. To pravi Zcash, otprilike ove tri kartice po trenutnim cenama oko 230-240 dolara. Kada se dodaju još dve, to će da se popne negde na oko 400 dolara. Matična ploča, BioStyle TB250, 8 GB RAM-a, Intercellular Core, slab procesor, nije ni neophodan. Tako da je to otprilike to. Poslije ćemo da vidimo gore rig sa 5 Nvidia 1060 Mining Edition koji kopaju Ethereum Classic trenutno. Kopaju se Ethereum, sad malo Ethereum Classic. Ovo je sada drugi rig koji je sastavljen od 5 Zotakovih 1060 kartica sa procesorom P106 Mining Edition. Vidjet ćete, posle nema izlaza, znači za video, jedino zašto kartice služe jeste za majnovanje ili rudarenje. Ovaj rig trenutno kopa Ethereum Classic, jer po nekim kalkulacijama trenutno se to više isplati i ono zadnjih 10 dana kopa Ethereum Classic, pre toga kopa Ethereum. Može naravno da kopa i dual mining, to ćemo objasniti neki drugi put. Što se tiče konfiguracije dodatne, to je matična ploča ASRock, kao što može da se vidi. Ima malo manje rama nego onaj rig prethodni, znači ko je gledao za Zcash, ovdje je bilo 8 GB rama, ovdje je 4 GB rama, ali to ništa ne smeta, procesor isti kao dole, Interceleron Duo. Napajanje je ovdje LC Power od 1000 W. I to je ono što je možda najvažnije, kada se kreće ovaj posao da se ne štedi na napajanju, da napajanje bude što bolje. Ove kartice bi trebalo da troše malo manje struje, one su 6-pinske, nisu 8-pinske, što se daje vidjeti, 2 pina su slobodna. Svaka kartica je priključena na poseban kabel za napajanje, nisu dve kartice na jednom, može se vidjeti ovdje, znači štrče, znači za dodatne i to je otprilike neki maksimum, možda bi mogo da radi sa još jednom karticom, ali bi to možda bilo dodatno opterećenje za napajanje. Malo su manje kartice, malo se više čuju, Zotac je malo nekako slabije filmo nego MSI, ali ono što se može reći jeste ovo da kartice pični, bi trebaju ekonomije, što se do brzine kositi otprilike, za to kako su 125 zavisiti vidjeti kako klokovane, sad će ovako parametre za 190,
su podešene 690 njanse, 90, to otprilike izjavi negdje i 400 ike prav potrebe i cenama blizu Ethereum klasu dolara vrednost. Manje bi pravilo uvijek u čistinku Ethereumu, malo manje dual miningu u isto se kao u Ethereum klasiku, tu može da radi došlo bi dual mining i najklasiki, pa u principu radi do sada malo na Ethereum klasu da se tvori skalu, s tim što svim ovim brezgodu da ima voleti i ovo u našim narednim stvarima I vidjeli ste mašine, kako izgledaju, tipa sad ima ono tipično pitanje što bi se reklo, šta vam treba da bi počeli mining, evo sad će to Goran da ispriča, kako je otprilike to ide, kako je on počeo, šta ga je zainteresovalo za celu stvar, pa... Dobro, ovako, ajde prvo do opreme, vidjeli ste grafičke kartice, to je najvažnije. I to jeste generalno sada problem, nabavka grafičkih kartica i ono što postoji na tržištu što može da se nađe nije više jeftino. U svakom slučaju, generalno, isplati se kao posao, povratak investicije ne od 6 do 7 meseci. Kao i u svakom poslu treba biti strpljiv, treba biti uporan, valute imaju tendenciju porasta para. Osim grafičkih kartica, potrebno je napajanje, tu je onako solidna situacija, to može da se nađe matična ploča, nije problem, rame more takođe, procesori, sami ste vidjeli, nije ništa posebno, znači ide se ka najjeftinije, hard disk može čak i od 60 GB, znači to je, da kažemo, jedna... Pa ne hard, mislim, vi preferirate SSD-ove. Pa SSD, hard disk, kako god, ali generalno jedini problem doći do grafičkih kartica, velika je navala. Čim je navala velika, potražnja diktira cenu. Cena poskupljuje, oni koji se bave gamingom i vole da se igraju, ovi momci su nam propastili biznis, mislim, ja nisam neki gamer. Ali, pitanje je glavno, isplati se za tipa jedno 6 mjeseci. Ono što je glavno pitanje kod svi koji rade neke videe za ovo pitanje, oni pravi problem sa strujom. Kolika ti je potrošnja struje uglavnom? Prevedeno na pare, ova dva riga zajedno potroše otprilike oko 6 do 7 hiljada dinara struje. Nvidia imaju tendenciju da troše manje struje, AMD rade u kartice malo više troše struje, tako da to izađe kao skuplja solucija, ali generalno i to se isplati, čak i kad se uđe u crvenu zonu sa većim broj kartica i sve više rigova, i dalje se posao isplati. Znači, bitna stvar problematika su kartice koje su postale generalno preskupe. Jeste, ima i druga stvar, cena valuta ima tendenciju rasta, Ethereuma, Bitcoina, Ripple i ostalih, tako da to je neki balans koji se postiže time sa porastom cena valute i praktično rig i ceo posao sam sebi isplaćuje bolje, brže, da to tako kažemo. Tako da cenu nabavke kompenzuje cena valute. Pre prilike godine dana jedan Ethereum je koštao samo par dolara, sad košta 1170 u trenutku kad pričamo o njemu, kad pravimo ovaj video, tako da... Znači, isplati se, samo treba početi i treba početi... Treba početi, treba biti strpljiv. Na kraju krajeva sada je zima trenutno, tako da se grafičke kartice hlade, vidit ćemo kad dođe leto. Manje cena, ne treba vam da kupujete posebne klimatizacije i sve, što vam treba prazna soba koja se ne greje, po srpski jedna šok soba vam treba. I šta da kažem još, tipa... Pa u narednim videima vidit ćemo kako da pravimo volete, koje valute su isplative, davat ćemo sve servisne informacije, tako da nas pratite, pretplatite se i imat ćete prilike da dobijete prave informacije pravo vreme. Do sledećeg videa, pozdrav!